Kumno baro parlog baik. Yang subaya fi hagani ka channel. Bentaga singi ko akran shpangani ka. Strategies ba kumno ki brew ki batre hospital ki doctor ki nurse ki jib ba de banle home quarantine ne hospital quarantine ne sha isolation ward. Tunya pet mentam. Ningkong da patient ni brew bapang da upoy ha emergency room ni hakini ki fever clinic. Te dat poy hang tu ningkong la ay da ki surgical mask ya kito ki patient. Hadin pada di pan penjengai shimita na kito ki patient. Hadin pan u doktor ban screening tu patient u dewan pong da ki PPE. PPE gamun personal protective equipment kiba fila tharai fila yo ihi kiba pong da ka mask ru da ka N95 mask ki goggles but kiwe taking te uto doktor dalapoy unkli yakini ki nyotli ki jinkli man yetho ifi ki neki nyotli ki jinkli kabaning ko unkli phang ki travel history ko mot shae ba kila leg ni kidang wan na e kumba nila yu iba kini ki bru ki ba wan na bari khamtam le ki kham don high risk ban yo ekaniga Jingstom te yakito kiba don ka positive travel history yakito ki ai daga lie point ka score 3 points kaba arpan hato ba kilaya don contact but kiba pang ya COVID-19 na don contact kamod na don kibrio haying jong u ne hai parlok kiba don COVID-19 nada kadai ba ulaya tendo bat unem to te yagito daka positive ki ai lie point kabalai kinkili ba hato ba udon jing shitmet bat ka jing ktamet gumto dadon tega ai shi point kabasaw hato ba udon jerho ba terkong ada udon ke score kandai shi point kabasan hato ba usham jingjanjar ban ring mensim ada kadon kemut shi point ya kani kabahan riu hato ba kidon kumkini ki symptoms ni kumkini ki complain ha ki parlo ko e jong u ne ha ki bahaying hasam jong u ada don badan ti ya katu na shi point ti kabahnyau ada udi doktor ni nurse ni kinu staff batre hospital namar kini ki batre hospital ki longkham high risk kan yo te to kinai shi point te hadin lapet yakini baro new points hanto kade kin kenya ki score lada ka score kade dunai ka lie point te kamut dewan shule home quarantine hado RTO nekat sausni kabar lada ka score ko poi hadu saw na nipra somut debannya hospital quarantine bad hap test rukumjo naman tahu COVID-19 kabalai lada ka score ko poi palat ya ka khandai point te kamut deban bu high isolation ward te tantan ni khanjat parlo bai Squad ben TPV baro shang kumno baki sa le hospital kanang bangi baro ngintip but tanggat ni khinget parlo bai tapi dang wan khamai agani ka channel ke jonga so mal subscribe like agani ka video but share ik baro parlo bai jongfi but ai ki comment jongfi harum wada da fi dei kumno gnuru am sawi Henry, wadum ay nagtitin si, titin sang, kumulay siya